na gori atiriri inyo muri tando aria maretheni wa Jubilee kana manyitaga mbaru Jubilee ni wiguite ta kunena mubango hihi wa kuiguithania na atongoria a mung'ethaniro kiu ni kimwe namba 2 ni mundu urauga barabara cia Murang'a na Kirinyaga ibate gukorwo iri party ya legacy ya President Uhuru wa Kenyatta tondu barabara iria nene Kirinyaga na Murang'a ni ciatiganirio na ni cia national government. Those two questions. Ndagithika mbwana irongwa hetek yabe ngocokere kia mbere ngwire kwiguithania na andu a mung'ethaniro na ni priority number 1 ya thirikari ya Jubilee tondu mo ya thirikari ya Caguru ikorwa thirikari ya andu othe na tukiaria uhoro wa unity na andu a mung'ethaniro tukiaria uhoro wa atongoria a mung'ethaniro atheri twenda nginya followers a mung'ethaniro makoro makimenya ati thirikari ya Jubilee ni akumatungata yani thirikari yao kono gwiciria ne ukwa na initiatives na ta president roigire ira kure gwetwa huruma kuri reach out to president to presidential candidate Raila Odinga no na kuri reach out to the opposition supporters no tugatoke de moto akabodi oda kwenda kwani ati rucio te necessary andu a mung'ethaniro makwana musemanio ya tugahitia president mama menye first and foremost ni Kenyans na rucio tugakwa na dignitaries including atongoria amaburi mangi matanyire 20 rino nginya monanie ugima na responsibility na makwa makibehave matikona ni ati guko tutuya turuaga akweme na morning manda mageka ibuote twakwa tukimoni nao no tukamoni rucio mwenye wako Swain President Uhuru Kenyatta mafanga mwenye wa morning takuwa hapo tondu no agani no madina bisha no na bidima bisha jodu wakeri no dio horo barabara cia Kirinyaga na Murang'a ndenda kuga barabara cia tuke classified kwina cia national government na cia county government ri barabara icio ni itiganirio no nginya mbio menyekana ianda management ya national government kanta county government no gwiciria haria irungu arokira ni barabara ni akuma Keno guthie nginya Marwa na ingi akuma Keno guthie nginya Thagana igerete Murang'a gwiciria mama ni marikire na president mwenye wa kiuga barabara ya kuma Keno through Makuyu tu kudugita kwa nyana mwena wa Marwa ni wako muterengia Murang'a konde kuga by the next 5 years iyo kwa party ya legacy ya Uhuru wa Kenyatta na anywe muri citizens a Murang'a na Kirinyaga mu pressurize your governors your MCAs na tongoreka mabureto ma make sure ma maintain barabara ile iana da jurisdiction ni moto kuri maido cianyu haya thegio Samuel Munio ari kuri alagaza Eldoret aragone watariria maudo wega na kaigwa ani tohoro na njira ona wabui ari kuri mwena wa Githurai noguo aroiga kile kikege ne mundu ragwa atiriri rere itecia heano cia kwamuro kana cia nomination ando igene aria marahiro nomination ya matagireire wakora itecia ando mena disability matigionaite na ni Jubilee itecira heiro ando age matari na mawathe agakiuga hau ne kuhinyererio no juge ni mahitie muno anko gite kia disability kia dira mundu tani mawathe oto agone ku advice ado disability ni ati mena right ya ku appoint ano me ku marugamira ida in county government ka national government na matika hia ne right yona hanini na mundu angigwa he mundu yacaguriro tagirire mundu tasu marizago na leda kuga democratic space ya Kenya ni muno anko mahitene moneka inene sphere magreizo nimekota kwa address ni marungago haya Eliud kuma the stage kama una mwashimi wa ne damugeithia direction ni jaga muno kuri muige ando ne maranyitana magataukirwo ni maudo mundu gwetoka Rish wa Macharia wa Kamago okira ya Kawaru arauga president agithondeka cabinet yake ni arore bururi wothe na amenya ni tuonaga uria munini wake agitagira andu ake kogo nake agitira andu aria kuhewira agitira andu ake amagitira andu ake ni ari president wa Kenya yothe nginya andu ma Mombasa Githumo ni andu wa president Uhuru wa Kenyatta kogo president kwenda kwa assume etago Karizo kwenda kwenda Karizo nyati president kugitira andu ake na kugitira andu ake ni kugitira andu aria Kenya nginya ero moro na kila mtu nyamuge kuyo haya hena mundu wekura Capsital Bago netago Gekonyo atoma SMS kwa 2258
nila gasiri ko president aga atiga agekora IDPs amoro maturaga matari mahe oikaro kurijana nake nila gasiri ajagana yafata yutigirira gutiri IDPs makoro mekabe president agekwa kurekia wathani wake niye jitago Joakim Ndogo wa Kimotho kumala County President Uhuru Kenyatta agariro ne gwikara thina magavana mothe 47 acio niyo thirikari tondu ne gukire thirikari cio cia county acio niyo andore ya Jubilee agiro kwaraniria nao magavana mothe no ti mundu utari wira ti mundu tahirwo kura nemu ndira kumera gonu kwagirire no ndira kumudirikania ati thina wa structure thirikari ya Kenya and then the new constitution ukidugitwa Council of Governors and yoma governor 47 maikaragathi makaraniria makamenya atia na kuna kindu gitagwa gukora na forum mwingi ya president, deputy president na Council of Governors many 47 ko president already ni required by the law ni wabo wikarathi na magavana macio na there is a way of doing that na maikaragathi na ngo support yo horosino joke dimwelio they know constitution yitu ni hete mundu wothe hinya nginya no cia urikiure kia muthembo njuka ni muthure mwenyewe mundu ngia muthure na atari muthure nena bata ni agirirwo nukura maoni make magitikwa into place utengetuka tuko marginalize andu tondu andu materekate matirathurwo wambe amenye akwanza bunge nite magana mana na 245 million koti ado the mangithuru good hena ucio ukiariti oro IDPs na ke mushofu nigetha gurekereria mushimo jogu wa farwa uratanya president rucio akera bururi atia uhoro urende atanya president akera bururi rucio ni ati number 1 ni akamera kahinda ga siasa ni gathiru niguo kahinda gaka akanjia kuma rucio ni kama maendeleo ni agacoka area ndo Kenya is a united state. Kenya na buri yo omwe na nturi andu amwe kona koria Kenya tunyitanire na maundu mothe tugwika despite our political differences tutwalire buri na mbere kona akora ena call ya national unity ni agashua andu ati thini wa miaka 5 ekwe president ni egutwashua of security na ne kugitira buri wa Kenya na ikari ya Kenya so issue is point is that ndire Syria na kaigweta na naga kidira view ndo no ginya ka confidence Kenyans ati they are safe under his leadership twakora twegoto na maitho kurora na kaigura president agate mbijo nawe mwite na maundu macio matatu ri natugeka ati ni ndikire gokoira ine na ninge governor 48 no getu unageti kuria ni ruti hwaine ri ni horo wakwa ni hwaine ru guge kenerero no gakejita ndungire kena kwirera igirwa kujita guku na joke ngiwici muthuri murata wakwa twathoma nake etwa Patrick Derito wa Kamuge aruta wira Kenya Breweries ona ngoci no kuona ria Uhuru athiete Kisumu araunja cake na ile naki ora ikombe no amuheire aina birthday na Patrick Derito Kamuge nengo take this kamweke go wish happy birthday asante muno werwo tide wega moshimi wane waria wega na nwagide muno ni mundu retwo Kithukio Ndele Kebukio ezo ndire wa mutige secondary mata Kebukio nda ukeria muno na tuwe mwe yaketheka ndaketheka asante sana thank you Kebukio ucio atago jogu wa farwa mweshimiwa waisha ikuye kuma kole ya Gicogo county ya Kirinyaga idare athigire ni ria kinya njoraga wa githiji me corona milkado ngone mutarani makiaririria uhoro wa fata wa kwaraniria kihiko-ini kura andu mataranagiria na ni makirithini wa muci umwe ni tuguteithio uria ngucanio icio cingithira kana cingikorwo cikininwo thiini wa micii itu no mbere yo tukaba kwinirwo ni ACK Kanunga Choir na kuma kuria Kiambu County ona ningi makihoka mweke tukimamenye makiria titago kumago niye jitagwo kama wake ng'ethe na gekeno